Lekwalo leno le le saenweng ke Tona ya Lefapha la Thuto e Kgolwane ka Sedimonthole wa ngwaga o fetileng le sutlhiseditswe ko maphateng a mekgatlho ya baithuti ya UNISA. Seno ke jaaka botsamaisi ba UNISA bo ne bo simolotse go fokotsa palo ya baithuti bao ba amogelwang ba le 20,000. Seno e le kwa ntle ga go buisana le banna le seabe ba ba maleba. Kopo ya kiletso ya taolo ya kgotlatshekelo e e dirilweng ke lephata la baithuti la lekoko la EFF le lephata la baithuti la Black Lawyers Association e atlegile. Judgment e re kry-ileng, it was very progressive. E thusa le batswadi le high blood pressure di tlo kgona nna normale le bana ba tlo tseba gore no ba ya sekolong ka lebaka la judgment, and ba kgona ba le hope mo mokgatlong wa Black Lawyers hore wa ba represent. As the EFF Student Command re amogela judgment ye because it means that 20,000 students ba tlo ba ka ra system ya UNISA. It means that those students will be able to register within the University of South Africa. So we're very much happy about that. UNISA e ne e kaeletse go amogela baithuti ba le 57,000 pele ga taelo ya Tona. Baithuti ba neseditse pula ka tlholo eno. We had a moral obligation to disobey unjust laws. That is why we had a delegation from BLASC to address such issues. So we're very happy that there won't be any exclusion of students. UNISA ho na le di-student tse le ka jeno le ha ba ntse ba re registration e extendilwe ba sa le ba le kantle ha system, so re batla gore they must be absorbed back into the system, and then hape e etsagale ka bonako. Mo pegelong e kwadileng botsamaisi ba UNISA boare bo tlile go tshwaela morago ga go sekaseka ka tlholo le go ikgolaganya le banna le seabe ba ba maleba. Offense Stimo, SABC News, Pretoria.